Musesia wa Mutongoi TV ningikwacha kiwiyo chaku nikiende nesa ani wende kwiloela mavisa maitu na kumanigwa na kutanithwa ba kiseseni cha Mutongoi. Nitawa Jacqueline Binya kilungu ni cha tunenanie ilesa tuthengeani cia mitwe tukatinania tukamanai tuitethania ata na unenani witu wa umuthi wenda tunenani na ciana situ ila cia mina maskulu muno ma high school na kutethania sana kwa umuthi thini wonenani witu ni na aini kikosi chakwa cha tunenanie nyendama mukethie na maitavya maumite ba niambia na ku Bishop. Asante Jackie. Kwa basi tani tawa Bishop Mala numete padu beta wamba saani Kalama Masako na ni Bishop wa Jesus Grace Victory International. Kwa une karibu muno nikana tunenani. Asante Jackie. Karibu. Madam Phoebe. Musesa Mutongoi TV ninokethia kione cha umuthi kwa masitwa ni Phoebe Ngoma numite Kitui utwini wa utoni vandu beta wa ithiani na utho cha tunenani. Karibu Madam Phoebe. Musesa Mutongoi TV ninokethia Dr. Jimmy Mtunga kuwa Masako mutituni. Na asante na muthocha. Asante. Tunenanye na musiaisa witu wa Mutongoi TV na murene musiaisa witu no wende no nene na itu kwisila namba ya SMS ile 3915 Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official na officially pe kindu kitawa peer pressure ona sine mapitala kindu kitawa peer pressure na be peer pressure ya mwana lakini ba masomo ni be kindu kikitwa peer pressure on both musino ku pressure mwana ai course na nono daktari mwitu akuno nginatu ikendakitali ya pastor mwana akuno bishop mwana akuno ngineso tuika reverend yani no ngina kukumewia wenda ni tena waku labe kingicha musie yungi munyanya waku daktari ba wenda mwana akwetu ikendakitali nundu ni muone tenda daktari Jimmy nundu utethekete na ndi beka pressure kangika mwana ipe kosi langi meosomea na akienda kuika isu ya musisi witu oyisiana simisini si holiday bya mama mini ya high school my KCSE yo memisini na numwana nukwisilia endo somea chao na muno decision ye ikikana musei nongina musei endwe bunundu mbesa tuwe ukunya Joni chao kia ilito guide musei ilo kutethesia mwana ake kusakua school Dr. Jimmy muno to ekosisia mubuko to ekosisia masomo ni chao kila chagito guide musei ilo kutethesia mwana ake kusakua course ya kuthi kusomea ilo ku university kana college kana technical. Asante muno Jacqueline na kwa Musesa TV karibu muno ni kindu kithitwe ki challenge nene muno kwa na Kenya hiyo kala kindunia kwanza ndio tuna tenda kana ki mutuo wa kwenda siana situ sidwe kindu fulani kedha ni bishop kwenda kana kao ke pastor kambe na tuikesiani evangelizer to make a lot of pressure pressure bingi wiza kwendea mano ndego kala maisha make ekala maisha mamsi nikulikana muno kwanza we introduce topic nikulikana wandilikania my daughter from 2 I choose subjects na hizo subject kisomo kila my language choice ya home science, business studies na agriculture na kwa nundu nende agriculture no ni my best friend na mwe no sababu acha agriculture na hizi stukia ndio na KCSE results kana choose home science na mbule biefe futono kwa sababu ambia mwezi dad kiecho kwenda lakini kiecho kwenda ujongwendewe na chani hit tani musi nenda ndao Kusakuia mwana kwa kila kwenda quick
na ni muhimu muno twaleta mwana kana pe maumbile ma mundu kila mundu asiwe ena purpose na purpose nanga iwa akumbi unit abayu undu ni mundu wakelele kundu abandu andu mekwenda kila mundu akiletu ni kalabu ndatikili tatu nikome kana onda numala nithi pa o kawaida yani you need people kuma where ndaonena Itana kelele. Bwana kana biche mnaza kelele. Kunena. Kekanye na lazima ni asimakwa. Nike course. IT, you get IT. You need na computer no wako kuzie computer. Kwa leo sio kumana kana mundu mombile make na undu asiwe packaged. Package for particular thing. Na you wa discover purpose isu. Ni wale tote these kana kagekata. Kasome somala elite ya purpose isu kwenda negata. Ni ya ukila ndino akina na kala maisha make alama ile together. Ekalete. Nigo Dr. Jimmy Klakana kena purpose yayo kena destiny yayo kena balanga iwa kabangie kakafika. Ndono tinda wite mwana ine na kiona nde ki. No lakini wa munenga microphone anene yandu aniona atongi tumusani batu tuna mweba radio presenter utoini wo mea nini akitia au copy ma presenter ange na uni radio presenter kwa ni mpe kila wona kinengo cha mwana wi wake wiba kumutethesya nondo wanangi mende amena inengo mateo mana kwa sengi ona isiana sitabo yese dia mutavye kyo na nde kwiwa lakini pe class media mwana kusakwa kosi somea chao angi maisisi ai uyo uthio somea ukakwetea mbesa sili hata wambi yotala matumbe utaleketie na wiko na hesabu ya school fees mwana wani mui endo tu kandakitana yo ndakitana usomea kwa miaka 14 yesi ile ni somea ngina amesimbui Madam Phoebe asini chao maili tekwika nike na makedhu kisa siana sio ni chao waili tosisa yulwa mwana aku nondo endo mwana unindia tukamisukumie hivi kenda kitali ukaonga ndu atu ikenda kitali nondo wina mbesa asimo me utona ndo masinga no matakama kwa maana asante Jacqueline undo sutu ndo wani na be misimbingi anangikia nondo wa kula simetiasiana na kindu cha mbeo daktari wasia ni talent ya mwana kila mundu ya talent yake wana bishop nokuna kana Biblia na yo inenga na talent na talent isu na we wao katandethi Biblia nyendia asiawa wa kutika mundu wa IT na imbia nondo ondo wasia peer pressure nondo mose yenda mwana wake aketa winyanda kitali inya mwalimu mwana kwa tuka moskali ukakia na kendeko ndo kwa tebuti lakini wendani kana mkasia pama mbio ndaukia mwana kwako kanebutu ama kati ya mama na oyethi ya mwana su wendo mwikia wala weniwe na kwa daktari wasia aishi maisha mama kuna ndena you must say ile ku understand kana tena unagaza mwana ku eka music ukeda bakubulike imani nondo sindi mwana wa according to Mosei lakini tuna famous musicians make it amount mena be wanda kitali tinda kitali so ni wetu nena tukasi ati mwana we data Mosei mwana usuru mina form 4 pondo tula utamaza tu primary tukakola ati ukenda utika chawana uginoke yita ndeleva ukayeta sijui Taylor peki ndo taayeta iba mwana usu wanange masia kami ndo ndo isiwe kuliwe chao kami ndo tuka chao kami ndizo kazi kuma wano you know tosa tawakule what is your favorite thing ndo wendete wa alimu madaktari yasia kau alame ngini wakaza wakolo your hero no ukasia Nelson Mandela undu ndongi wai nduzi kana ida kukaninya kuna twike chao notwike hero waku kana nyako akatoka hero no waku yuko sisi sisi tukasisa mwana usio yuko bikabu tamusei lika pa ningi matendete kwe kalanthi wike conversation na mwana
munenanie wina mwana waku umukulie na moyeka masabu asima sendu cionthe. Yes, ibinda ya kusoma ni important, mbesa ila utumia ni important. After that avenue ni chao nundo yutila ndo manasi anongina wandikwe nongina ukasomeki uyuka yedile upike bandu bana wandikitwe kambunini oyu tutwika manager inyothe tutwika manager. So no twike manager waku mwene no ike undu ukausubia we mwene no kaida no tona kwika ta kwiyithia. So wamena kwikala na mwana usu kila mwasi utona kwika ni umwe consequences ni chao. My dad niwezi lana minie form 4 ni wanguli kila ngwenda kwika ni chao na kila nenda all along tweka landhi ambia yes no tona lakini consequences ni 1 2 no kwenda kiki ukakona dine nandika kuli bana mwikase na nene ya profession ya mondo na nenga mitaratala ya nondo na tweka landhi ana mwenyewe ni ndiye ready na ambia ke ndio ready then sakwa kendo kingi na ndi regret ya nondo ninye nesa kuye na nasonga nacho. So na kulumana ni ndanisi my dad on support, my mom on support, lakini decision ya kwa kuni ni ndanisi na mana consequences ya buni chana natweka ready. So ni ndanisi balangu baloka ni balokela niba. So musi nena na mwana waku mwana osu mwana ta mwana ni wisi ina na noni mundu we kwika high school ni mundu bikichi 18. Yes. Kwa oti mundu wakwata na kid gloves utakatumbe wesemea nini umuya akuya ni ndo twika pilot umwa you can no twike kila ukwenda lakini reality ko kima ndo ndapata no akuya pilot akina kwata pilot ni akuya ona kusunga mwana ndese usunga ndio usunga ta Michael Jackson na mawele ma left lakini nukwela nundu ni munini ndo kuenda umukwithia ngo lakini uni waima ende taka komane nanthi na weo kusakwa niwo mukwati ya maisha make na familia yao ukukwata uni niyo kukumkwati ya nukwela indi asima hii kana ndima kanena na siana sio mbe kwanza meambo nena na atui uko nene na mwana wako ni mutabise nde kwewe kana mwana wangania Joka ndiye bishop mwana akwa nina mutwa ya twika engineer. Ina yesomea bana. Wakundoke. Nukwena. Wiwasa wakwata we museo. Yeah, na it's a very good. Atika ino ogo kudu kusungia waku university usuwathi. Na choice chake ndachokisio. Bishop ase yasitu matatiara. Yukindu kimwe njaki nene na kuswania ni kimwe. Baby na imwana anengiwe bandu ni lecture about the yulu wa tabia siano na yu pe tijuka tu kana kano Kusakuia kila kika kadai ke usakwa kila kwika pe kindu musi na kwa edit ambo mana to anenye bina ingitu inene ulwa usiai na yu pe jinzi sia wasia modemba noto no sia mwana na wasia mwana ukethia ni mwe kukila lakini ndena uwe ni mwe lakini ndena uwe kwa ube sindu twa nasia kwa kisungu imwe zitwa piglimatics sagwenas na sindu sia muthemba tosu withi ape mwana utena utwi wake lakini atwiwa ni musiai aiofa kana inenga na kila chaidete na beangi na mome me utwiwo na beangi na mama ambao yukulia timu fulani ni kana imo motivate kana imo ikiebina kweka kindu kina niungana na vibi na daktari iulua unduni waidite kwamba kwikalwa ndini musei ukasoma siana sia kunundu sio ndi yenda aibwa nene pekana ona kajewa leuka ambao kwa kulia mami umunde waizetu wechao na bekangi utono katia kakele tunomba kakaemo kukulia lakini ukethe ali nundu ni maku onde lakini we are na po kwiki badukani na yube amwe wa moma Sakuia kana mwe mai kalandu musakuye etwe kandindi ya munyene kalabu bako na kuiso sanegwa
ena kana na B lakini sine kwa daktari no kwetikala na kwa kana pe andu moka kwa ukomasa kuya karia wikale na kuu umwithukicie na andu acu mevo makukulua nini na betie sabu na beta chemistry combination ya kwebwa ona nona undula ndonya kwika ukona wailete ni mo usiwita kukula ni auku nikaba kama na uwi kula kwa andu alangira nicho kitumi mwana ukaba be musei ndu nuwe wina uwi na kuta musei ndani kindu tesu ithi kwa musei ungi musei cia wa mutongoi kilungu nditunenanye unenenye witu ni Kusakuia Mwana kosi ya kusoma tukathi basa namba itu SMS ni 239115 nitusiokete.